Afrika Borwa ke ho telele wa bakgatleng ke lefa ha pheto 157 Moja Love lenaneo o ngfihleleng o nkwaletse Justice Mashaba a re ba mphihletse ngwana ke batla go nka karolo mo ngwaneng wa ka kana ke a phutha mehasanaka ke mmathela ho Justice Mashaba ke lo utlwa hore na ke mo thusa ka tsela e jwang go le nna re lo thusa Justice. Lebitela ka Justice Mashaba ka bolile ke tswa ke Limpopo a mamaila ko Lovetrona se se dile le ke le ngwalele ke bile le problem ya hore ba patile ngwana wa ka so ngwana a ka tlamela ke bue le yena a ka tlamela ke kgausi le yena a ka tlamela ke mo etsetse next ke ile ka kopana le mme wa ngwana ba mitsange Nomalungelo Span ra buledisana wa ba mnati wa ska ba le problem a ska a bua ena or no o ka ra merit ka iputsa re ke thoki motho le rene o senyele mina nguNokuthela Mngomizulu ngihlala la extension 3 eFlakfontein uJustice ngimazi dala kakhulu isikhathi eside kakhulu uyenza plumbing la ekhaya nje usually umuntu engijwayele ukumbona njalo nje ene umuntu ojwayele ukungichazela nje into eyiningi nje ngempilo yakhe sothi la ekhaya sengimthatha nje ngomntanami abantwana bamjoma bembona bambiza bhuti. Good. Motombe, trouble le tlile. re tsole ba tsole ba Ke tlile ka mogae. awa ra moela Ke lefa pheto. o ke Mashaba Justice Ndate Mashaba Justice. Trouble. O ngfihlele. Ke tlile ka mogae ka je. Go nniwa ke re mogae. ai wa luliwa Aha. dangi Ndate Mashaba. trouble Awa. Ke go tlhompile ke tlile ka mogae. dangi papa Ndate Mashaba o mpiditse. nda Ga mogolo a mpitsa ke a utlwala. ke net O mpiditse Ndate Mashaba. bothata ba ka gore ba mpatetse ngwana All right. so o ela ka mokgwa ba mpatetse ngwana ke bile le problem ya re ntho engwe le engwe le re ke idea a ke bua ona ntho e beng le monate e ka ba re ke a e ka ba re ke etsang a ke thoma ke nana re kana ke na le ngwana o le re ke tsebo re go ka ka sebaka sewe a ona ntho e beng le monate for nna Nomalungelo le motho le rene for nna na le sweet any problem engwe le engwe ne re khona nna fase re bontshana re tatwa lebo a o le tsena ke ngre se itse tsena yelo ka o le motho ne ke nna le ena ne ke khona mo mamela ne ke khona go etsa le ka mkhwa ratang le nna a go bua ntlo na khona o kwishisha roke a ke bua ntlo etse re ka khona o ilukisha so event e right Ngwano o ba o fitlhetseng yena wena le mmage ne le nyalane ne le nna mmogo ne le phidisana mmogo go iragala yana. nna le mme wae kore a ke re ke motho le rene ne ke dula le yena re sante re dukisitse re ikentse jo re nyaka go nyala All right. so ile a nako a ya so Yeah. motho a nyadiwa Yeah. ka thola re motho yo o ka ra merit Yeah. ene motho a le ka ra merit so a nefa o nyane motho a ra nyetswe family ya Nomalungelo ne sandra ne ke ratwa ke ragadi ya ifela o nna nrata ke ragadi ya ofela ene o a ile nga khona gore a nke ngwana mo ishe mo a mo ishang teng Ngwana o re bolelang ka yena ke ngwana o mokana kang o tlhaile neng o sentse o gopola. ke dibete certificate sa e Ke eng ke ngwanyana ke ngwana. moshimane mengwaga motlho mongwe ba ba mengwaga- mengwaga e mekae? plus minus 16 years 16 years. Wa go itse ngwana. hantle fela 2021 a ba sa kula a ba fitlha ko bara ba re motho yola lo tibela bo padile Ko bo mosadi ba go itse. kwa go mosadi a ke no re Gore ne le phela ba botlhe ba go itse gore re Mashaba o teng bophelong ba ngwana rena. ntatae ke sure ke ena a tsebang Ya. Yaanong re Mashaba ga ba pata ngwana ba re mo ngwana se o se utlwang mo ngwana a ba batle o yo lo bona ngwana ba mo patile ba. ba mo patile ka gore mo nna ba itse o seke wa fela o ya gausi le ngwana Uyambona umkhozile umntana kuyamrata. After mengwaga yotlhe ye 16 Ndate Mashaba wa o sa fetise molato o tlhaole ngwana. ngwana ene ne ke tlameile ke mogaotse Gona. se se leng teng se ne se mpalela Yeah. ke taba gore mosadi o ntse a le ka ra merit and nna ntho e ke realize kae ke realize after ntate wa nna le yena a etsang a tlhokofala No ya kwagala e ba ya mmitsetseng dipampiri ba re no e tla o saena dipampiri
okay what ukhuta mnana wa rona ke tlamele ke tsene na fere ke tlamele ke tlhaole ngwana mara a itse borna because of motho o ka ra meriti ke tlhaola ka mokwena or ke tlhaola ka Spano na into ine nketsa o gare a ke tsebe re ke tlamele re go qala bafi uyambona ukuthi akekho right u confuse le bona na go ba ya go sepetlela ba thoke dintsi ba re ba butsitse ba re ngwana a bua myola re le skela wa ra ka ngwana le ngwana ke rona le ntatrai le na go ntse a pula na go ka ofela ke nna ne ke tsoa ke mkhapisa ke mo isa sekolong ke etsa everything ke mashaba re tsene mo tseleng ka sa bona re na ra khadiro mo graba ra khadi a re fe ngwana re fe lebo ntata lebo a gone o tlhokomela ngwana are ba khona utata nzena ya athi udatuba uragadi kukhona isikhalo endinaso apha mari umuntu ongandipha impendulo ngesi sikhalo sami umnye qha ngathi hayi xa ubize mna ndizi lapha hayi ndizawuyenza uba le nto ilunge khona namhlanje uyamazi utata ni ungene kumajalafu ngam uyamazi utata umbuzo wami umazi ngiyamazi ubize mna eke kumojalafu eke uyamazi utata umazi njani mazi ngumntana umntakwethu umntakwethu yena uyibeke njalo ewe chaza njalo njengoba uyibeka ewe uyabona xa uyibeka njalo iyacaca wandibhalela ndithi hayi mani ithi ndize ndingavi isayiti lakho qha uyaqonda ewe ndathi ndizawuba uragadi yena ngesi sikhalo esakho uba usibeka njani isincedana njani siyithatha ezele naye ndinguye dade boyise buyele ragadi ragadi ke ba wa pele tabela lebo ya rona ke se ka bona lebo ke se ka ga se diena ke se ka etsa everything ka bona a ke na thuso no re a ba tlo so ka bona ba tlo ba tswala ba tlo gona o re na ke gona o ba ga se di ngwana wa ka ke no re a ke nne le yena e filo re le something ka gona mo itse ai tla ba re na ke ka gona bona wana wa ka re se ka bona wana uyamazi lo mntana athetha yamazi ukuthi umntana wele kum kwenze njani xa sekutshona unini ewe ndifuna apho from the start umntana kakuhle ufihlelwe nto ndifuna apho ufihlwa ngubani umntana uphi ngoku umntana lo wathetha ngayo umntana kubantakwabo phi ngesizathu ewe ndifuna lo ethaka akafuni uhlala nami mna endimfunele ilo nto akhole kasasa and then ikhadi lalikuye lo tata wathi kumzaqala phansi ngaqala phansi ngisesikolweni yayibona ithi ndikumamela ragandi nexesha ndikumamela ragandi ke umntana ithe kwakutshona umama wakhe umama umzala khona apha kwami into ithi sidilene umntana ngoku kakuso unina kasekho yena wathi uthanda umntana ebelapha phambi gogo abakufitshane and ndim that time ndim okay so yathi mna umalume wena wenza njani uSimphiwe umntana kakudadweni lo wamthatha uSimphiwe wayeswazi umntana ikhadi umntana khole ngale alikho lithathe udada wanika sesesikolweni lapha eGuguleni yabona se long story efinyana yaku kungakho ndizile kungakho ndifinyane so ithi into umntana ngoba ndimandele ndafumana ukuthi phaya isename yomntana nami bandibuze sasa gogo uyintoni nalomntana ndithi gogo umntana unina womntwana uyintoni kuye ndithi ndingudade boyise ndakhupha into zami umntana birth certificate ithi span nazi zami phume kwasasa so now umntana ongenayise total hayi gogo ndimlo nangu utata umzalayo musakanayise njani gogo ngithebephi ikhadi ngithenza uqala phansi waqala phansi ndaqala phansi ngakuvumela izinto utata uyamazi uba uzala la mntana eke ngoku ingxaki xa sikhona kutheni ugogo angayipha uthi hey mfondini sifuna sikhulise umntana sisonke ngoba umama kasaphili mamela yabona ke apha yayibhlungu khona kwayena yeah wanganika indlela omhlonipha
uvela ngibetha ngempama yena lo umntana le umntako chaphila from home Eastern Cape wa gopola ke itse wena go se kere ba ga bona ka nipala a dihlungwa betha ngempama nami ngamfaka phakathi nami asiyona ngamfaka phakathi nami wanibetha ngempama khona la kulamusi umphumzi khona lapho sasela khona ifuna umntana ule kuphuthu esaphila eshiya amkhala uyayibona wanibetha ngempama bulela baba akithi nangu utata endani naye nankuya hayi bulela baba athi mamene mina amaXhosa linkile ngwanaka no akunandaba ila nto ndithi ndifuna ukuyilungisa namhlanje ikho phezu kwayo la ngenye imini akanjalo akanagunya andethe ngempama amkhala aribanganye khanye aribanganye khanye akina ntho ke tswela go bua mare ke batla re lokise taba ya gore o mmethe ka tlapa e ka nna ba ye o no nweletse o dinoleng e ka nna ba le ne le nganyisa mare dathi mandithi esaphiluni nawa lo mntana wafikela yena angafika amaphoyisa umama ka la mntana esakhona emthanda kaloku iva ke bowazi umntana bethwa ngempama angabi nanyani umntana umntakwethu okwempilo yomntana intombazana yewe nakuphi na kukhapha ingxaki yami ikho umntana oyintombazana basezandleni somuntu ongumama lo wami unina ndimnqwabile njengogogo bekufanele nditake over ukhulisa umzukulwana wami unina uzala umntakwethu umXhosa nasetho angiyoyiki lento nditsho gogo kwangoku masithetha umntana uphi ulekuphi ndithi kwangoku ulebu seSosolbek sesoso uba ethe akandifuni hayi masise waya kulo wayiqwaqa kulungile ulebu ngoku seSosolbek yes uhlala nobani seSosolbek uhlala nomntakwabageni lo wawo ungithuthele kulo wamkhupha esikolweni ethe akasafuna ukuhlala nami kodwa phaa kwasasa urholelwa ndimi engena next ekhadini so nizamrholela nangoku urholelwa ndimi ungena isikolo ulebu kwelacala efike ngokulate elahlelwe phaa umari uyayiqonda iba ingxaki iphi sithetha ngomntana ontombazane fanele simvike lapha fanele akhuliswe angabi ingxaki le singamfumani azifumane ephakathi kwezimpesi ndithi bendimthathele nto nokokuqala ewe umntana yontombazane mncinci ufuna i-guidance kumama etsanga kwakhe ngemhle ngokufora umntana wakhe ngonibetha ngempama khawuthi nje ilungise no mina ngithe uqhile ke ngondetha ngempama uqhile ke ngondetha ngempama no lungisa yasimo gogo impama ubule na ke tlile kwena ka re ngwana ke yo wa phela and then le mamae ba tswa sepetlela batho bona aba pitla ko hospital ba botsa mama ngwana o la rena what about ngwana ngwana o la na le ntatai okay fine na next na problem ya nna ke batla o nna le ngwana go tshwantsa a re ga tshabelo o nna le ngwana ka sina ne ke batla re ke mmona ra ga dia ring a re bua le batho ba ona itse ke bua le ngwana ya bona Mame, Emanya. No, Emanya, Sajik. Rahadu fetsa o e bolela no. Ati uthekuwe. Dibana nabantu abadala. Xa ufuna umntana. Nditsho yona nditolika yona. Ndithethe ngikakusela uza kum. Rahadi akifonela kwa. Mamela. Why basamfi ngwanaka? Umalume akihani. Malume hamfi uri ke buele ngwanaka. Ene ke batla ngwana ume ku anjiki uzobuza bani Emanyana uzayifumana phaa simphini ukhona simfonela hello njani sikhona njani ngiyaphila ulebu ayingolebo thatha nobani umntana kagogo thatha nami sisi nangu gogo uyacaca ke tsamaya le ntate Mashaba mo kgang ya Lebo o re o entse ba le mo fitlhetse ngwana ga itse gore ngwana o mo kae o re wa and gona yaanong a re mahemheme a mang a re go boleletse Lebo gore yena ga sa phela o tlhokofetse o tlhole ka mantle a re mahemheme a tletse mo gotlhe
Okay, mpolelle ge why Ntate Mashaba sa khone go ba le tetla ya go bona ngwana? O le jwetsitse gore o tlile jwang No, ke batla site ya mpe site ya story. Ke na le nkgono mona, nkgono mphile site ya story, ke itumetse ka mokgwa nkgono a mphileng ka teng. Mpe site ya story. Mamela he. Yeah. Ha o hlokofala ntlo, mme wa ngwanohle. Yeah. Batwa le bona le teng. Ha o etsa di-arrangement, tatwa le bona le teng. Yeah. O buile a le teng hore ke wo ngwana, re tlo mo etsa jwang ngwana. Yeah. A re ntate o mme wa hae sa tsofetse. And then a no khona hore a ka teng ngwana. Yeah. Ya khone ho nka ngwana. Wa phega. Yes. Wa phega are next. Ke hana. Oh, why active? Oh, why? No le bona. Ska bona go bua le shano. Tswella pele ga itse jang. Why ya ka monka? Ka o qetela a dula mo strateng wa no. Asanga na strateng wana ga na ngwana dina na strateng. Umunkiro mushampu bona, umunkiro mushampu malanga ke. Agru umunkiro mushampu malanga wa sula ko malanga wa misha isen kai. Wa to isen kai to misha Cape Town. Cape Town abuya wala usa. O ka tla o tlo monka. Wa moleta la ra ka monka ngwana. A ka monka ngwana hae. O ko kae ona jwa le gaitsedi ya ka ngwana? Ngwana hae. A go O wa butwa hae. kae? Ko kae? Ko kwa. So kwak. Esa le kwa. Sisters, Pascal sera le akli. gaitsedi ya ka. Ke o ko Pascal sera nna. Sisters mamela mamela onkutlweletse ne ke batla justice a go arabe potso o fetsa mmotsa yona gore na ga itse taba ya gore o rile ha no gona o sadisa ngwana le mme wa ha because mamage o motonne ke batla go arabe questioning ke batla go arabe a usi questioning A ke tse. a re ga itse o ka gona go nthusa gore ka di number phone tsa lebo tsa ngwana. Thank you, sisters. Koko. Leyo kuthi uqhabe ngempama yona anzovumelana nayo tu. Andizoyivumela, andisoze ndithi ndiyayifihla nokuyifihla. Ngesixhosa bathi ke leyo ngamanyala lawa yenziwa ngujustice. La mntana unina wenze ubutlefa. Kuze ndingene la mntana angene kum kwasasa. Yeah. Same is the same. Ngoba uyayazi akamzalela ngitshatweni ayikho yakhe neta ngangithatha the way wanthatha ngakhona ndibethe ngibamba Bathi ngwana lo bam. namhlanje akake Bakala riseni. Sabuya le strata, buya le Because unkile ngwana kinali bana ba without that wena unkile ngwana because of selling. dithi sundiphikisa Akiphikisi kuyabutisa. dithi why ungaveli ukuthi ule babe phansi kwami angithi bukhona la bengingafuna uthetha nawe yabona abo balandileyo ngabe nifanele ndithethe nana wesiyaphathwana ngala hlobo wami bethe ngibaba ngibona ukuthi ngane usosala isangane yasixhosa nakubereka kankani yasixhosa awuzalanga nami la mntana akabeleni wona wawuphatha ngwana wakangakabeleni dithi ubundithela nto buzele nami umntana utshile ngwana karuna ngimshile ngendlela ongathetha nami ngayo not fighting me angizalanga nawe andingomamakho ulanami uzela umntana nami nakiyishini nane wena washa wakhura nakiyishini ngihura yini sinobafela sinanifwa kaba kana ngwana waka wena uphila amunathi ukhona loburoba la utsayilo nakiyishalisho atiseni limombileni waka because of my ngija sasa ciao ndifuna silungisele ndaba asozilungi izele I know into bendiyenza but phaya zanivumela ngoleni ngoba ngani thina apha efemelini bekufanele ndimthathuleni bamlandula bonke ngoba uruthi ndathi ndiphakamisisa enabantwana bam bathetha apha babengafuni bathi mama myeke iva koko namhlanje ufuna ukulungisa something bathi njengomzali bengifanele nowakho ningamthatha ewe ivumele koko ufuna ukulungisa enye into before ndihamba ngoku batla uyikoko betsi momuke khona
No. ke batla o ikokobetse mo mokekolo Nna e fedile. utlwelle Ka mokgolo re no ka ona. bothata ba gago ke gore bothata ba gago ha o batle ho utlwella. Ke a utlwella ka Awubathi- ndithi iya kumalume womntana ushaya itafile akunika umntana akho ndakuqalela awusondibethe ngempama before uthi ndikuncede ngantoni before sishaye itafula ndifuna azozithoba apha kuwe akakazithobi nanko axolise apha kuwe then uzawuphiwa igunya lokuba yobetha itafile koko uyandiqonda Shaka di yena ke ka di yena. No re solve ka ba ngwana. mare mo re tlotlela ngwana Ke ya kae? Bona ntse uri o etsele ting, o etsele ting. Tseo, aggressive. koko ndizifumana njani numbers Just jaka. andazi uba ufuna ukumxelela amazwi vela uthini kuyo yo andazi uba mawumxelela endifanele kwamna ndingenatata ngikhuliswe utata kanomalungelo umntakwethu bendizoyeka nani inzala yakhe ihlupheke ndikhona Uba sokola. bendinayo irayithi Uba sokotjwa. bowungekho wena ekho Uba sokotjwa ke mwana. ndithi ungekho masiye Well man. i-top up ndithetha nawe bendingafuni ukhonkotha nawe ndikushiye ikeni yam wandibetha ngempama sorry wena ufuna iproject Usibusa. manje masibuyele ndibona ukuthi ngibani azongena Wena usa. ndithi uzawungena ngomse mkalabaritama Bathi lo tsa. mkalabaritama batho ba ka ba tsere dinumber gore re kgone go contacta ngwana re kgone go contacta malome re tla di fetisetsa mo go wena le no be le contact le ngwana ke tse mafoko a go a bofelo ga re itswalela bana No, na mafoko a ga bofelo gore at least anga khona o buela ngwana wa ka. yeah Ka khona ra ke nyaka re mo rekele diphatlo go December time gore a rangwa like no Maria no. yeah A ke tsebe gore na ena o retšile mabeng no. Bana ba batho ba bangwe ba retše tracksuit ba itse ntho tša bodimo. Mara na ke khone re nga etsa ntho tša because of what ne? A ka tlamela ke be close, a ka tlamela ke be close le ngwana. ga o ka nkutlwelela wa tsaya advice yaka tse dingwe tsa dilo gore o di fitlhelele ikokobetse lebogile na go na fa di-contact ya mo koloing mole ke tla go kry-a mo koloing ke lebogile lenaneo o ngfitlhelene 157 mo jalav la ka lebitso ke lefa wa pheto ke tsena dinomoro